Ама ти? Да запалиш според, мајко! Ако још мало да поспием. Слушај, мамо! Браќа ќе ти дојдем од работа. Според да идем запалиш. Ако ќе ги му упалим, још мало да поспием. Ајде, ево, ајде, стигна. Си добро? Ево, добро, да ми дадеш лев ако hoćeš. Може да вас може. Jena? Jen sam. Ako ti treba pa tuđeš? Ne, dobro, jedan puta jen. Evo. Hoću da mi zapiseš. Može, nema problema. Nema problema. Pratimo nas u mogućnosti pa kad će imamo, kad će ti radimo. Ako, sve što vi treba, nema problem, tu ćem ja koliko mogu, pa će mi pomoći. Znaš i kakva je situacija, ali što se tiče za lijep, za ovo sve što ti treba, slobodno mogu da ti kažem. Nema nikakav problem. Kaži materi doma reći, tak je ni rekao prodavac reći i će ni dava on dogod, pa poslije će mu dademo njegova. Ništa, nema sa zdravlje da ideš, sve najbolje, tak je, tu ćem ja kad ti treba, nije nikakav problem. Sa zdravlje da ideš. Sjedi se. Bre, Nane, što si ne uzela novac. Bre, Nane. Nossa, mano. Dobro ide, dobro ide. Još malo će sišati, dobro. Što ste rabotni, a? Našao. Jesi vidio sada, bre? A došla ti? Ne došla još? Još ne došla. A si kupio lijep? Sam kupio. Sam kupio i to zadnje i to nije otišli. Ne, je upaljen šporet pa da ga upalimo sada. Aj vi dovršite. Evo go. Ajde bro, ti šara leviš. Isman. Malo, aj ja da uzem ove atomke da popalim. Ajde. Gotovo je. Ajde.
Член па А jedan. не могу, не сам je lijepo damno, ne me Kako ne možeš nemam sa drva? kuvec. Će palimo pampura i lijep bedem, ajde. Samo me tepaš i ti. Palo tam je. Абе, немoj više da me tepaš, me boli glava. Pa kad nesi za ništa, šta ti radim? Pa što da činim kad nemamo ništa da jedemo? A imamo što imamo ja. Kromit. Pa samo kromit i lijep jedemo jedna nedelja više. Pa što da radimo sada? A gdje je Silven? A će ti pomožem, mak? Ne treba da mi pomože, sve iz ruke ti pađa tebe, be. Pa bože moću ja, kuvet nemam više. Pa evo sad će ti napravimo ja da jedeš. Što mogu sa kromit da učinim? Što je bre, samo se karate. Pa me tepa stalno. Mu pađa be sve iz ruke, što da radimo ovo ja. Gladen je mnogo, treba sad da mu skuvamo nešto dalje. Aj сега ја ќе го запалим. Седите ви, одморите. Узи и сецкајте лефти. Има и компир. Тој што имам, тој што дал Бог компир. Све тоа. Добро, деца. Gdje je mati? Не знам, мати, да отишла. Ќе дое. Ја треба сега да идам, имам некои работе. А вие да го слушате, немојте да го нервирате. Ja ga slušam, ovaj malo ne ga sluša. За оба двајца важи. Мене ме тепат и ти и мати. Не ќе да тепа кад слушаш, не тепа никој. Па ја слушам, али не могу više да работам. Pa gladen mnogo je ovaj, će mu napravimo se da jelo. Evo mu pravim ja. Еве сега вручо ние ќе се загреемо. Мало да къснемо леп и ја ќе идем. Ајде, дајте мало да къснемо леп. Оди. Дајте и крмит мамо. Узи парче леп мало. А виж и тебе не ти држи в руке, све ти паđa. Što da radim сега? Sam vi napravio jelo i čutite сега. Nema voda, evo da je napunim vodama. И опе вие се кажат, а лек е мати за вас, а мати е лек за вас. Gdje ćeš? Да ти не шовја и немој матер да нервирате. Ја имам некои работи да завршим. И за тебе важи исто, немој да га нервирате, зашто ќе дое она ломчеве на премодри. Ako će da slušamo na staranje je više, mora da se sluša. Модри има да бидете. Така, ја ќе се вратим заедно 2 сата, ај. Ajde, mnogo si želim ti, ajde ti. Ona bе, знаеш, она куќа бе на Силен бе, а диш. Идеш право и до куќа ставам. Како право? Па ова ќе изаđем горе. Право, натаму. Оно путинче. И горе. Фа, не, бе, господинч пијаре. О ти, навамо ли? Ајде бре, имам отсад. Но... Абе се? Абе се фолим авам, бе се кам да помикри, бе. Ај се ними авам, ај ту. Дека, не. Исти што?
обед за вас. Но, Šta ima? да сте ми крали оне дрва. Вие не сте дошли да платите казну таму. А си рекao че ми платиш 50 евра. Pa nemamo pare sada. А мога да уđem унутра? Može, ajde da uđe. Ајде, падем деш. О, паро, лово. Ovo prljavo je ovo. А тук е то, не? Gledaj sam kako živimo, nemamo ništa, evo, lej, sirotina. Ajde, gdje si? Ovdje živite, a? Ovdje živimo, evo, lej. Ne, nije doma baka, pa ne je sredano. Sa kime živite? Sa bakom smo. Merhaba. Naravno. Tako bе, pravili ste mi veliku štetu na moje zabebe tamo. Pravili ste lombe, nemam šta da uzimam ja za mene. Pa, gledaj, nemamo ništa ovdje, kako živimo, nemamo što da radimo сега, to je drva, nemamo vidiš da se grejemo, Slušaj, ladno na Mejdan. bio sam ja tamo kod ovog advokata, znaš te advokat imam. I što bilo? I sam vas prijavio. Znaš ono što ste mi krali drvu, ali pošto sam vidio kako stanje živite, će vi ukinem onu kaznu, znaš. Pa dobro bi bilo da ukinete. Ама гошка потамшта. Мозгабо. Немој да ви се деси još jedan јар ме вијат друга. Nećemo više da uzimamo takve drva. Сигурно. Sigurno će ne zimamo to. А ја пишкјан. Dobro, znači važi, neće zimamo više, se desilo, ne smimo ali da iđi.
О, майке, gdje si bila? A može? Se gađa kuća. U čega ga? Ne znam jer, čafiri. Ajde da mi pomogu. Ajde. Polako malo će me upekaš. Polako da ne paneš. Polako. Ovdje će mi ostalo. Hrvo mi se patilo. Pa drvo sam bila težen. Ajde, majko, gosta imamo jednego. Kako ajde se, majko? Ajde, polako. O, Ljoke, a mujte, a uljode. A koji si ti, bare? Ovo je nekoj gost je za drva. Še, aj mir. A ti? Kjo, majka. Starka. A, starka. Starka ovo. Ajde, sedi se. Je moja bet za tvoje deca. Moabet. Za Moabet neko je došao ovdje za problem neko imamo. Ako nama teri nastajda ova kuka tamo. A si Da, ja ću govorila se, ma ti? Nisam, materino, nisam. Koje čem? Gde si bila? Na drva sam bila, na drva. A si marila? Pa malo, kako ono, malo u godine bolje kičma više ne može. Ма солял, Лjoke, ма солял ti, vjetar ti. Ne može bira, nemamo pare nemamo. Pare. Eve povna sam, eve godine više, popri kraj sam i ja ne mogu. Ja sam došao za one drva, znaš, djali krao, znaš, ono, moje drva. I rekao će da mi plati mene 50 euro, a i nije platio. Ali vidim kako živite vi ovdje, znaš, mnogo bedno. I sam rešio da vam trnem ono kaznu, znaš, da vam ne kaznim. Jer vidim, Đuna, nemate od nigde, deca ne radu. Ako biro Bog neka ti plati sa dobro, nemamo di da uzemo pare. Amin. Amin, inšala, amin, Iva, ne Majko, biš. nemoj da se brineš, on će ni ga trne kazna, ni rekao da će ni ga trne. Ako biro šućer, hvala. Da vam pomognem nešto, a treba. Eno, to je Majko, nešto... evo ja mi da pare. Da vidiš, ajde, materino, bajer da vidiš. Bog da te čuva, majko. Amin. Ti napuni I mola. samo vi će dobijete nešto, neka socijala, nešto. Ja kad mogu, kad tad će vam pomognem nešto. I tako. Ako, materino, ako, biro, ako. Uzi malo ovdje. A smijem da zapalim cigaru? Smeš, materino, smeš. A popis cigare? Ne pijem. Ako Dakle- je to sad bilo? Ves, Ljoke, a piš? Daj će zapalimo jedva. Nere. Daj opalaš bilo imaš. Evo, Ljoke. Majko, idem ja do veća što stomak mi ispotala. Gdje je veće? Daj, materino. Ajde, ti mir, Ljoke. Ajde, Šimir, ajde. Ajde, Šimir, ajde. Ćao. Si dosta je puno svoja. Ja tebe sam čuo da ću ti davati za drugu. A će zaplati će ti. Ja i ti sme se sakali.
Нема ни смеј. Че се двоиме. Ако. Те казаш што желаш, ме жалиш ли мене? Лица ни се бледе, очи насъзене. Те казаш што